Mina ngisebenza ngengilozi ezi7. Leza ngoma mina engazikhiphayo ekungomeni zasoda. Mina izangoma ngiyasebenza lazo kodwa zona ziphansi kwami. Zonke izangoma mazisifa zidinga umfundisi ukuthi echumayela. Umfundisi kumbe umprofeti uphezulu kwesangoma. Sinibingelele babukeli lapha emakhaya. Lona okhulumayo uSiphe umfoka Mageba isithule sikandaba. Siyanamukela ke ohlelweni lwethu la namhlanje iEcho Point. Ngithe namhlanje athi ngingibambele umfowethu umfoka Xolani. Ngingabe ngisaba mudeke bafowethu. Ni subscribe lapha emakhaya, ni like, ni share futhi ekupheleni kwalohlelo. Angizukuba mude bafowethu. Bengicela ukuthi samukele namhlanje esitulweni sethu esishisa bhe. Igest yethu eqhamuka le emazweni izozazisayo kabanzi. Mkhulu njani? Ngiyaphila njani? Hayi siyaphila bhuti omdala. Hayi siyabonga. Besithanda nje ukuthi uzazise, siyakwamukela futhi ohlelweni lethu Echo Point. Besithanda nje ukuthi uzazise. Sifisa ukwazi kangcono ngawe nanohambo lwakho ukuthi kahle kahle uqale kuphi nanendabuko futhi udabuka kuphi ukuze ufike la ekhaya namhlanje. Okay. Mina ibizo lami ngumduduzi Dube, also known as the Black Elisha. Awusuka ubizo kaMduduzi. Yes, mina ngisuka eZimbabwe. That's where I'm born and ikho la ngihlala khona eBulawayo. Then I'm a prophet. So at the same time ibukuba ngiprophet angiqalanga manje, ngaqala kudala. Igift le yaqala ngile 5 years but I was nurtured sengile 16 years. So in this gift, I think in the 5 August, I'll be turning 26 years young prophet. So I've been walking this walk for a long time. And I've mastered the spirit world deeper. Ngenye indlela engaxaka abanye abafundisi kumbe engaxaka abanye abaprofeti. That's what I can say ngami uBlack Elisha. Oh, okay. Yo. Yeah, no, very fascinating. Legama la Black Elisha uzalwa nalo lisestificatini lisepasini noma igama eliqhamuka mawusuqala uhambo lwakho? Leli ligama lika Moya. Ingilozi esebenza kimi yasebenza lo Moses, yasebenza lo Elijah, yasebenza lo Elisha, yasebenza lo Jeremiah, yasebenza lo Isaiah, yasebenza lo Joshua. Then mina ngase ngihalela ukuthi ngibe nguBlack Elisha ngoba uElisha performed ama miracles more than other these prophets engiwamentionileyo. Nice. Mkhulu ngifisa ukuthi nolalele ekhaya. Mhlawumbe ngikubuyisele kancane nje. Olalele ekhaya ofisa ukwazi ukuthi wenza umsebenzi muni okanye uyini. Omunye angayitsho ukuthi uyinyanga, omunye ayitsho ukuthi umthandazi. Uyini uBlack Elisha? Usebenza ngani? uBlack Elisha ngumprofeti. Umprofeti wesingisi, wesilungu okanye wesintu? Ngumprofeti weAfrica. Mayithi umprofeti weAfrica, that's why nginguBlack Elisha. Ngiyazwisisa kumbe ngiya-understanda imvelaphi yomuntu omnyama. Umuntu omnyama akafuni nje into ezilula ma umthandazisa. Umuntu omnyama ufuna into ezibambekayo ngoba kulabathakatha abathakathayo. Umthakathi mayekuthakatha akakuthakathi ine low scale, ukuthakatha ine high scale ukwenzela ukuthi nawe ipain uyifile. So uBlack Elisha uthunyelwe eAfrica ukuzokhulula umuntu omnyama. So ioperations kaBlack Elisha akuzona lezi ezifanana lalabo abaprofeti besingisi ababesithi out fire manzi oil. No, uBlack Elisha usebenzisa ipadlock. That's why uBlack Elisha angena la lengidi lebomvu bese nisusa yonke imimoya abakufaka yona ngifake phakathi kwalengidi. Why ngifaka phakathi kwalengidi? It is similar to ku-Old Testament ukuthi abantu mabengawona kwakuthiwa beze lembuzi then izono zabo zifakwe embuzini lana. Ipadlock is a scapegoat.
ihamba lemthwalo yakho isuka lama problems akho isuka noma yini yayifakwe kuwe iyasuka mayisifakwe la ifakwa njani ayifakwa noma ngubani ifakwa ngoBlack Elisha okhona ukudonsa lele li green elokuvula impilo then lele le gold imani magnet lele lokulokha lele ngelokulokha even i45 yakho wena ungaqala ukubheda intombi yakhe idalo ndoda seyabheda yakulokha ngale ngidi le 45 same time yalivaleka wena usakhona ukulala lo munye umuntu usuyolala lo muntu wakho sendlini kuphela 2 le ngidi le yalokha imimoya ngiyayidonsa yonke imimoya yakini ehluphayo iphi imimoya engidonsa imoya yokuthakatha imoya yobuyanga imoya yama-divorce imoya yokugula imoya yokubotshwa imoya yokuswela sayidonsa silethe la 3 le ngidi le yalokha izigebengu mawunendlu yakho sayifaka le ngidi ejardini amasela amayifunga uzotshontsha ayalaphawo yokutshontsha endlini yakho masifuna sayifaka lasemotweni ukuthi ingasatshontsheki le moto yakho yomsebenzi wale ngidi yokuthi yonke into embi sayithatha sayivalela la then bese siyayifihla le ngidi then leli eligreen lokuvula impilo udinga umsebenzi siyakuvulela ngale ngidi udinga umtchado siyakuvulela ngale ngidi udinga amandla lo obukhuluma ngawo siyakuvulela ngale ngidi udinga ukuqiniswa la uphakame uprofit ngiyakuvulela ngale ngidi noma yini ofuna ukuthi siyivule ngiyakuvulela ngale ngidi then leyo kugcina lenye imali for laba abafuna amathenda abayenza kwemining abapheka amapapa whatsoever any type of business le iPedlock yabisebenza leyo mali money attraction so le money attraction uyihlanganisa lesithunzi sakho then ubusuyageza ngayo then ubusuyayifaka la usebenzela khona nguzwa kahle mkhulu ngibuyele kule ebovu ngiyakuzwa impela uyayichaza imisebenzi yayo khona nje engibambile mangabe uyisebenzisa ekakhulukazi kule party egebengu angithi siyaye sibone mhlambe asithi uzoboshwa umuntu athola ibail mawuthola ibail kufuneke uyogeza ehlane iyayisebenza kanjani for abantu abakanjalo mina ngiyabe sengitshela ukuthi uyisigebengu esenzani igebengu ezibulalayo angizithandazeli izigebengu ezirepaya ngizithandazeli so ezilungenzela wona la macala kumele ujeze mina ngisebenza ngengilozi ezi7 ngisebenza ngengilozi ezi7 first thing into leyo yokuprofita njengishilo yangiqala ngina 5 years but in that stage ngavalwa until ngareacha to 16 years so ngireacha to 16 years that's way engangena endaweni othiwa isikolo sikamoya esikolo sikamoya that's way okutrainwa khona abaprofit uba ngumprofit lokufundiswa ukuthi umprofit uziphatha kanjani why kusiba kanjalo ngoba umprofit ongafundiswanga akabi le order that's why uthola ukuthi abaprofit abaningi ngiyambona sephuma emaphepheni udlengulile wenzeni ngabantu nje abavuka esithubeni from nowhere bengazazi ukuthi bangabobani njalo bengakwazi ukuthi kwenza kanjani then bese ngiyakuphendula umbuzo wakho omuhle kakhulu idlozi mina elikimi alisebenzi kimi ngalifaka emuva ingilozi yizwe eziphambili umprofiti akaprofiti makibo kungela dlozi lokuba isangoma kumbe ukuprofita but wonke mina lokho idlozi ami asemuva phambili kulezi ngilozi ezisebenzayo ngoba idlozi alisuki emuntwini idlozi liphakathi emuntwini egazini into yokuqala abafundisi befire abangayaziyo that's why uthola ukuthi umuntu uyasonta abe le testimony e1 minute iphele kanjani umfundisi wayehleli esithi fire
ethuka eminye amadlozi ongamelanga awathuke okumele awacele ukuthi bomkhulu bogogo nangu lo mntwana wenu usefuna ukusonta njengoba efuna ukusonta yena ukugida akakwazi kumbe akakwanisi kumbe akekho umuntu wamfundisayo njengoba engakwanisi usecela ukusonta limvumele asonte yikho la ungena khona uBlack Elisha esevula impilo yomuntu mina ngiyakuvulela abakini bese mbathi uthi hayi indoda lethi yona isifuna ukusonta okokugida akakwazi akekho umuntu ozomfundisa ngokugida but ubona ukuthandaza kuyindlela elula laye azayifundisa abantwana bakhe kuhamba ngendlela then bese bengitshela ukuthi ngikwenzele njani ngakwenzela kanjalo ubususonta ungasonto zabona impilo yakhe ivuleka wonke laba abo firefathers awuthola ukuthi ama testimony mancane waye mancane uthola ukuthi umuntu uyasonta echurch mayiphuma echurch uyaphuma esangomeni waye sesangomeni uyakwazi ukuthi la sonta khona kula power but mawuhlana lo Black Elisha uBlack Elisha yakubonisa ipower ngiqala ngikhulume labakini ukuthi umntaneni sengifuna ukumsiza la njengoba ngifuna ukumsiza kodwa ngimsiza ngokuthandaza lina bengicela ukuthi lisondele emuva lingalwi laye lami angilwi lani kodwa ngizolicela ukuthi malimvulele imisebenzi malimvulele umtchado malimvulele imali malimvulele okwempilo yonke enhle kodwa imimoya emibi ngicela limvalele yona ingabi lamandla okumbamba kumbe okumlandela then from there sengufaka emanzini ngiqeda ukufaka emanzini sengunikeza lengidi silokhu imoya emibi then from there sengukhipha ngufaka emphakathini ngithi hamba yebona ukuthi uzophila kanjani mina izangoma ngiyasebenza lazo kodwa zona ziphansi kwami usicela nje usinabisele ukuthi kuza kanjani ukuthi how mhlawumbe nibeka kanjani ukuthi umprofeti kulesicoco lesi isangoma sila sona kuza kanjani awungichazele kimi izangoma is a profession there are people who are doing practice asinto leyana engingathi ukuthi ile weight why zonke izangoma mazisifa zidinga umfundisi ukuthi echumayela into yokuqala okumele ukuthi ikubonise ukuthi umfundisi kumbe umprofeti uphezulu kwesangoma angazi ukuthi wakwayibona imfa yesangoma okume isangoma sichumayela sikhulumele esinye isangoma ukuthi siyongena ezulwini so uchaza ukuthi ingako mangabe sizoshona isangoma okanye inyanga kube nenkinga mhlawumbe let's say besihamba yona lenyanga mhlawumbe esigodini sasekhaya kwazi ukuthi inyanga edumile le mayisihamba akasekho ozothatha ikhwama zawo usho ukuthi mhlawumbe into ekanjalo ziyayibangwe yizo leso sizathu leso qeda ungichazela sona njengamanje into enye engayisho ukuthi isangoma lesama sesidlulile emhlabeni uswelakala uyathwala ikhwama zezangoma ziyachisa sifuna ukupholishwa wazifuna ukupholiswa kunemimoya eminingi eyabelwe nayo eminye yamhlala esibuya ihluphe emndenini izangoma eziningi maziqiniswa baqiniswa ngegazi yathola bephehlela asazi ukuthi ligazi lembuzi kumbe lenkomo baliphuze then into leyana ngokuya kwesikhathi yabisifuna igazi so mina izangoma lokuzitshela ukuthi yonke into leli yenzayo at the end of the day lizafuna uJesu ngoba mawusifa wonke umuntu is either you are going to hell or you are going to heaven so no one wants to go to hell everyone wants to go to heaven so bese ngizitshela ukuthi mina ngizothandaza nawe ngocelela idlozi lakho ukuthi lo muntu ufuna ukusebenza malimvulela indlela zakhe asebenze ngendlela yakhe kodwa mina semfuna ukuthi asonte ukwenzela ukuthi ma umphefumulo wakhe uhlukana lenyama ayezulwini ngoba kimi izangoma sifanana lodokotela those people they practice that's all ukuthi udokotela engabulala umuntu kabotshwa inyanga engabulala umuntu ayibotshwa but umfundisi kungafuna umuntu emthandazisa it's a case why izangoma balama certificate abo doctor they've got ama certificate but kimi abo doctor lenyanga ngabantu embafaka ku same category kimi ba practice
ngoba isangoma sifuna laso ukubekwa isandla sithandazelwe siqiniswe. Ngileza ngoma mina engizikhulekisayo, ngileza ngoma mina engazikhiphayo ebungomeni zasonta, ngileza ngoma engiziqinisayo ukuthi ziqine, umsebenzi wayo uqine, noma yini ayenzayo kuqine. Why ngisenza njalo? I want to oppose into eyenziwa ngabafundisi abaphuma echurch bedinga izangoma ukuthi zibaqinise. Mina I'm doing the opposite. Mina ngiqinisa izangoma. Hayi ziyakhala ngempela. Hayi ziyakhala ngempela ngoba nami ngiyaqala impela ngivamisa ukuzwa sizwa inyanga noma izangoma kuyizo evamisa ukusho ukuthi okanye zikhangise ekuthenini ziyakwazi ukuqinisa amabandla nako konke lokho. Manje ngiyaxakeka mangizwa umprofeti impela ebalanda ngqo ukuthi hayi cha thina sifuna thina isangoma ngqo sithandaze naso. Khona njengamanje izangoma mkhulu onazo njengamanje osebenza nazo othandazisana nazo njengamanje obusy nje nazo osebenza nazo? Nginazo. Zingaki? Okwamanje nezinye esuke eDurban ziyi7. Ngizohlangana nazo manje ngabo2. Bazoqiniswa. Mina ngiqiniswa izangoma. Mina ngiqinisa izangoma. Imember nikeza ipower yokuqina. Ngoba that's why uthola ukuthi izangoma ichurch zayidelela ngoba abafundisi abaningi bagcwele imigcabo yezangoma. Badla imithi yezangoma ukuthi ichurch igcwale, bakhuluma abantu balalele what. Mina ngikwenza, mina ngiyenzela isangoma ukuthi lapho esibhula khona amathambo abantu balalele. La ebatshela ukuthi ngiqiniswa ngomunye undoda weZimbabwe abathi ngoBlack Elisha. Mina sikho isangoma esingafika ngisesabe. Hayi. Sengamtshela ukuthi baba, njengoba wena uthi unepower, lami ngithi ngile power. Asicuphani inyawo khathesi. Ngizocupho lwami la ngizacupho lwakho. Uzwenza okwenzayo lami ngizwenza okwenzayo. Then sizabona ukuthi onepower phakathi kwami nawe mbani. Idonsane ngihluthu. Yeah. Ukwenzela ukuthi kumele kube le kingdom eyodwa ebusayo. So mina ngizomela ikingdom kaJesu Kristu ukuthi yiye le power. Konke kungaba khona but uJesu nguye umnikazi wakho konke. Okungenza futhi leza ngoma angazisabi. Imithi abasinika yona yimithi yadalwa nguJesu Kristu. Nguye umnikazi wemithi. So angeke wena umuntu mina engikholwa kuye ungilwe ngezinto zakhe. That's impossible. Hey, yona ijule kakhulu lento eshoyo. Engifisa ukwazi ke futhi ukuthi niyayisebenzisa nini imithi ningabaprofeti? Mina ngiyisebenzisi. Mina zenezi izinto ezengisebenzayo. Iyona imithi yakho nje. Amaphedlo kona la. Vele mangunikeze lezi izinto ngiqedile noma besho ukuthi bafuna ukukwenzani. Akunamuntu ongakwenza anything. Mangeza ku angidinga ukuguqa phansi ngikhumule icathulo. Ano uyazingenela ngezicathulo zakho. Ngiyahlolwa mangabe ngidinga usizo from ngiwumuntu nje onomali odinga usizo from umprofeti. Khona ubukile ekhaya njengamanje ofisa ukwazi ukuthi okay uBlack Elisha ngiyafisa ukuthi angangisiza maduzane. Kodwa usakhulume ngezangoma ngokuthi ukwazi ukuqinisa imisebenzi yezangoma, ukwazi ukuqinisa yabona kanjalo na kanjalo, ibosha nako konke lokho. Mina njengomuntu oyiphilelayo nje impilo enomali, yebo ngiyahlanganisa ngiyaphatanisa lapho nalapho akuhlangani. uBlack Elisha ungena kuphi empilweni yami ungasista kanjani? Ngiyakwazi nokumconsulta. Uyakwazi ukumconsulta. Ukuconsulta uBlack Elisha is for free, but imsebenzi kaBlack Elisha iyadura. Ngiyaconsulta for free, nguprofit for free, but mawusufunga ukuthi manje ngususe la ukhona ngufake kwenye indawo, that's why lapha sokumele kube lo mnikelo wakho omele ukhiphe. So ngamanye amazwi utshela umbukele emakhaya ukuthi akusiza ngoma kuphela okanye inyanga kuphela ekwazi ukusiza abantu ababhekane nenkinga
nani baprofethi nikhona ekuthenini nikwazi ukuba ukungenelela ey'nkingeni zabo. Mina ngithi ngifuna abalaleli belalele kahle. Mina ngithi usizo lonke lokuJesu Kristu ulandela abaprofeti. Inyanga ngabantu nje abapatanisayo kumbe abahlanganisayo. Yeah, ne nguzwa kahle. Yezwa i-answer yakho isikusinda. Hey, yazi yavele yahlala angazi ukuthi ngithini ungiqeda amazwi kodwa ke ngikuzwa kahle into oyishoyo ngoba phela nami ngiyibuke ngeso lokuthi uphendula lento vele nami ngikubuza yona ngqo. So yeah, I know ungiphendulekile. Bese ke khona futhi oyibuzayo ukuthi abasebenzi ngemithi bayathandaza kuphela. Kade ngithandaza, kade ngihamba ababhishopi, kade ngenza ini bengibhulela bengenzela ngamanzi, sengihlulekile. uBlack Elisha odila ngama-dimension. uBlack Elisha ngingambeka ngithi ngucommissioner kamoya, spiritual mafia. Angeke wena unenkinga ubusuyadinga uconstable, then inkinga wena onayo ingucaptain, ubusuthuma uconstable ukuthi ebophe ucaptain. That's impossible. Into abantu abadibana nayo, abantu bonke ababahambile ukuthi bebasize bangasizeki. Iproblem yakhe inkulu kulomuntu lo kumele amsize. So uBlack Elisha ngucommissioner, nguye ophezulu kwezinto ezihlupha abantu ukuthi kususe wena kulenkinga onayo ufake entweni enhle wathi uzalwa uyifumbethe ingeyakho uyibone. Latsha ngikutshele ngathi izangoma zonke zihlangene kumbe ngezeGhana kumbe ezeZimbabwe kumbe ezeSwaziland wherever azinayo ipower mina engilayo bengahlangana bonke. That's why ngikutshela ukuthi nginabantu mina izangoma engizosiza namhlanje eziyi7. Izangoma lezi ngizitshela into eyi1 ukuthi lina litshela abantu ukuthi lile power. Kodwa ipower lilayo. That's why libuye kuzodinga ipower. So manje ngizobancedisa namhlanje ngibafaka kwenye ilevel abangakaze beyibone. Bazalitshela zikhona izangoma ezalidinga sezilitshe ukuthi awundodalwana into ayikhulumayo sibonile sendi sitestile. Ngoba mina mangikhuluma lo muntu akusakhulumi mina, inglozi zami sezisuka zikuthinte wena. Njalo umuntu engacabanga into efana inglozi zami ziyangitshela then bese siqala ukulwa. Ngile nglozi yokulwa, ngile nglozi yokwelapha, ngile nglozi yokuprofita, ngile nglozi yokuchumayela, ngile nglozi yemali, ngile nglozi yokudonsa abantu, ngile nglozi yokuvikela. So inglozi zami zonke zihleli zi-active. So izangoma into kumele beyifunde in this life, mele bona bevuma ukuthi bangama-herbalist, ayizangoma. Banemithi abayazi ukuthi ungaphuza lo umuthi uyelapha lokho, ungaphuza lo uyelapha lokho, ungafutha ngalokho uxotsha lokho, ungayenza lokho uxotsha lokho. But mase befunga ukuthi bafake umuntu abe lesisindo abakukhona. Mina eZimbabwe nginabantu embakhulekisayo, ama-members of parliament in Zimbabwe. Ngilo senator engamlokayo in Zimbabwe. Wesejola too much ngamlokho. Umfazi wakho wambiza wathi indoda le siyajola ngalokho usenator. Big man senator, he came into my house ezochinga. Amtshoda manje into yenzayo vele ngeke ulunge la. When I pay me my money go unlock. Now that guy we are friends. Uyamfolela now and then edawe nawe lezitayila. Men have been in countries ngisahlangana labo vice president. Siyabaqinisa ukuthi lapha abakhona abangaphumi. Hayi ngempela umsebenzi wakho uyawuzwa nje nami noma ukhuluma angazi noma sewukuthi
angabile lighting noma nje kodwa hayi ukhuphuka nami okunye mhlawumbe before nje sizophetha uhlelo lwethu ngaphambi kokuba siliphethe khona olalele lo hlelo lwethu ofisayo ukwazi ukuthi uBlack Elisha ngamthola kanjani esechaza umchazele mafuphi nje ngomsebenzi owenzayo nanokuthi angaxhuma kanjani einkundleni utholakala kanjani naku konke lokho sicela nje ukuthi usiphe uBlack Elisha ma umuntu emdinga uyangithola ku Facebook Dube Mduduzi Black Elisha, TikTok Black Elisha, YouTube Black Elisha, Instagram Black Elisha. So uBlack Elisha ma ufunga ukuthi akusize yikho lapho uyongidinga khona then bese sikhuluma bese ngikusiza ngenkinga yakho. Then inkinga zabantu eziningi ezihlupha abantu akusenkinga eziningi kakhulu. Abantu banenkinga ezi3 in this world onyithi Africa. Abantu eAfrica bafuna ipower. Abantu eAfrica bafuna imali. Abantu eAfrica bafuna umtchado. Izinto ezifunakalayo. Ungabona usufuna beyond lokho ikho lapho uhamba khona usuyathwala. But umuntu normally kumele bele izinto zene ezizoyi3. Then from there uyaba ngumuntu. Bonke abantu elibesabayo banalabo anyathele khona. And indawo zokunyathela zethu is either unyathele kuJesu or unyathele kuSathane. So mina ngikhuthaza abantu ukuthi abanyathele kuJesu ngoba uJesu inkosi yamakhosi, inkosi ephezulu kwakho konke. Wafa wavuka ithambo lakhe alikubonanga ukubola. Manje uhleli esihlalweni sobukhosi. Nguye osenza ukuthi siphile, nguye osenza siphefumule, nguye osenza sibe yilokho esiyikho khona. So wonke umuntu ozitshela ukuthi ufuna ukuphila, uBlack Elisha uthi buya kuJesu. And mina ngiphethe uJesu wama-Africa, ngidila ngesi-African. Angikwenzi okwenu lokho kwezilungu ukuthi fire hayi lokana kwabantu abancane. That's why uthola ukuthi umuntu bathi fire aphume ayidingisa ngoma. Mina ngiyadila nawe yonke ipackage, ngiyipackage epheleleyo. That's why ngithi I'm a spiritual mafia. Yes. Ipackage epheleleyo ukuthi umuntu ngimsiza in full package. Ngoba mina ngiyatracer igenealogy yakini ukuthi okwenza ukuthi kubeka so inkinga ishukele kuphi. So that's how Black Elisha operates and that's how Black Elisha do things. So Black Elisha abantu bengamphambanisi or bengimixe lokuthi ngisangoma. Angiyona isangoma. Mina ngiphezulu kwezangoma. Mina ngumprofit waba prophet. Ngilesidindo sokuba ngumprofit. Nice. Usishiyele ama social media handles akho kodwa angikuzwanga I think inamba uzange uyishiye besicela nje ukuthi usisholo ucingo lwakho khona uzokwazi ukuthi utholakala ucingweni. Ucingo ngumsebenzi ezawuchiyela lina ukuthi lina yini lizafaka ucingo. Ngoba ngingafaka ucingo namhlanje ngeke ngalala. So lina yini lizafaka ucingo ngizachiyela lini homework naleyo ukuthi lina lifaka ucingo. Awuzi. Bona abantu abangidinge kuma English bebona umsebenzi wenziwa ngoBlack Elisha. Bebona uBlack Elisha lokho abantu, bebona uBlack Elisha unlock abantu. So umsebenzi wocingo zawushiyela lina. Okay. Hayi sizoyenza njalo. Hayi babukele emakhaya. Ayo sithemba ukuthi umprofeti uElijah, uBlack Elisha uniphile ukudla kwendlebe nakwazi ukukuthatha. Angeke ngisaba mude bengithanda ukuthi ekupheleni kwayo le episode ni like ni subscribe ni comment futhi sizokwazi ukuthi nathi siengage nani sikwazi ukuthi sibuze imibuzo enifisa ukuyibuza siniphendule ngayo. Siyanthanda lapha emakhaya bafowethu sophinde sibonane futhi kwenye episode elandelayo.